mai rokomi ya ya ni bo ya ni bo nengkong tu eman khak bai ya ya PMGSY. The Garo Students' Union, South Garo Hill Zone, has complained about the substandard construction of road from Karokul to Imangre to Nokatagre, Ningkong to Mindigre and Mindigre to Gara Samka under PMGSY scheme. The construction of these roads sanctioned under the PMGSY scheme has been ongoing, but the quality was found wanting. The NGOs like GSU Southern Zone had written a complaint letter to the Deputy Commissioner of South Garo Hills. In the letter, GSU President Matsram N. Marak and Vice President Francis R. Marak mentioned that they have found that roads are being constructed by low quality stones and urged the government to look into this matter. ya ni bo Gelgop coba ya rapan. Aktala lini PMGSY ko dao kham ka ing bah lukuna ramako biar dirakit haringa angni jakshan ikon dirakit galna maninga nibo ya nibo mayong ya nibo jakshan dirakit galna maninga Department kita ya ko nilok santi kamera ko kaca ne da asalo singa nak tamana aro public rang ni ako singni ko sako ba de tentang matang ni ako mana warang ni ko ni kya na kusuma beben singa ya ko complain khainga singa lekharang tentang authority na besia ha wasanongja aro South Garo district ni ngau dong pa PMGSY jekai Karokol Ningkong Tholegre Nokatre aro bula khawe rewa krong fal aro rongra sintu bula khawe alokpang kharkha adinga yang igumba chinga lekharang khosya niba yarang oni tamrang khamrang success wa niba mutangang de success ungja ndeken ya PMGSY scheme South Garo district ni nung au khamrang khaya chim batisa namdape ya jolango khamrang ho khanatana yechim indiba batisa namja patani ko neknakta maniya Alko akan sangte India asongo zaman cakpat ke district ramoni South Garo district kan ki sama yan rama jalang ni gemenan wa aro yan rama jalang ni gemen zaman cakpat ke district ramoni ki sama ya namjabat sang pa ba zaman cakpat pa South Garo district pakmarani yang odong pa tentang songranguna tentang biap ranguna nama biwalo thari da pisa kamrang ko nang yechim ramara ko thari da pion nang yechim diba je sokpa phagpa sentaroni ya rama jalang ko thari na kata chamat chokata ni ko yechim wangba wa mangko patisa namda pe thari na tanang yechim diba da asalan chung sakancha ni kata mana ya ramarang ko patisa namjabat kpa biwalo thari ari ko antin na kata mana uni gimana Meghalaya government aro je South Garo district ni head of tirang khawang ni ke momat na kita